Akekho umuntu odabukisa njenge-out beyinaphaza imali ngoDisemba ideka itafula ngamabhodlela ngokuhlukana kwawo. Ithengela abangani ukudla etshwaleni, bathengela utshwala ingubhuti Madlisa, bese kumele ihambe January uba ngusizi loyo muntu avela adabukise ngenye indlela. Bese kusondela emalanga akhe okuhamba uvuka ekseni nonke nisalele la ekhaya aphume nehalavu nengolovane aqente aharike enze izinto bekangazenza uDisemba wonke. Ngabe kulelo khaya kunomshini wotshani uzawuvuka sikutshani kube kuhle ejardini ahloniphe ngendlela nani ningayazi. Uma wala ekhaya afuna kucharge ifoni yakhe athola ifoni yalo mfana waseGoli bekanaphaza imali ngoDisemba wala ekhaya isechargini. Umuzwa kusho yena lo mfana athi hayi ma ngizoyikhipha eyami ifoni echargini kungene yakhe eyami angayijahi. Sohlonipha ngendlela ecile. Bese kufike ilanga lokuthi kumele agoduka abuyele eGoli. Angazi ngayicala ngokuthini le ndaba kodwa ke angazi hayi angazi nowayikhanda abhekelena ayibhekiselena hayi mana angazi umama uma angangiboleka hayi ukuthi ngiyacela ngizoyibuyisa uma ngangiboleka u250 ukuthi ngigibele iGoli. Kodwa nje ilocal umama noma ngahlala nganginika imali yelocal ukuthi ngifike eDandonal number 1 erenkeni. Uma wakhe uyovela amkhumbuze zonke lezi zinto bekazenza ngoDisemba ukuthi hey wena bowungibhuti Madlisa la sabelweni uthengela abantu utshwala uthengela abantu ukudla ematshwaleni hey awume kancane avela uma wakhona ngokuthi akafuni ukuthi indodana yakhe ilahlekelwe ngumsebenzi uzawuvela akhipha u100 athi mina ngino 100 uzobona ukuthi i250 uyihlanganisa kanjani kodwa mina imali enkunika yona inayi 100. Uyo bese uncenga bosesi wakhe bebangamazi uDisemba wonke bekabuya nje ngokuzoshintsha la ekhaya. Ancenga bosesi bakhe abaqhazele ukuthi hey isimo sibi uma ngingabuyela eGoli ngeyi12 hayi umsebenzi uzongilahlekela. Bosesi bami hayi ukuthi kanjani niyabazi utshwala bunjani uma sesidakiwe kuma holiday nje yaDisemba kwesikhathi sesiphithiphithi la endleleni angazi ngidonywe yini mani kulo Disemba lo esibuya kuwo kodwa mani ngiyayibona ibehavior yami beyingekho right. Uma nje ningangigcwalisela ngo150 nethi nje le mali ibe ngi250 eDandonal number 1 etaxi rank ngizokhuphuka ngeenyawo angeke ngigibele ilocal. Ngiyanicela abantwana bamama hayi abantwana bama wakhe ke nabo sebamdabukela phela sebabuka nalezi zinto azenzile la ejardini bavele bakhiphe nabo u100 bathi hayi nangu u100 manje seyimalini athi sekushort 50 kuyo zingane zala ekhaya ezincane isafunda isikole primary zithi malume thina nayi imali bebasipha yona ngoDisemba siyibeka. Bamnika ubodlo labantwana ukuthi bahlakaniphile yabona bayasave uma banikwa ama15 ma10 ngoDisemba bebayibeka leyo mali bavele bayihlanganise lobo bohlo bayomnika sekuyi50 but malume nathi nayi imali esikusiza ngayo. Umalume oshalazela ngoba nabo bashana bekangabaphi lutho. Bantu bekabazi bekubantu bangaphandle la abathengela utshwala abathengela izinto ezimnandi le ngaphandle. Ngisho eTexini uyodabukisa kule khumbi esuke eDandonal number 1 etaxi rank yeGoli. Uma ima leyo taxi ebhetal kuthiwa abantu abaphume bayothenga ukudla uyosala yedwa eTexini azidlalise ngefoni. Mababuya abantu bayosolo bamnika amabhakede abo KFC bamnika o-cold drink bathi sicela undlulisele esidini elingemumva abamba anukelwe iKFC kamnandi ayihalele futhi ngathi uma unganamali yokuthenga la itaxi makhona uvele nje uhalele nezinto ongazidli uhalela yonke into uma unganamali kanti uma unemali ezinye izinto awuzihaleli ziyakuvala ngephunga uvela uthi hayi lento lesengidle kakhulu kodwa yena uyohalela yonke into edliwa la taxini. Nababuye nama-chips amazambane nesinkwa uyofisa ngathi bangamfakela ama-chips kuslice esi1 bathi bhuti nawe idla naku kanti angeke bayosolo nje bamnika u2 liter cold drink bathi bhuti nayi cold drink athi uthi uyabonga bathi qha udlulisela ngemumva kulabafana abagcoke izikipa ezimhlophe abahleli ku backseat andlulisa u2 liter we cold drink
afike egoli alambile enye into esemlambisayo phela yilokudla bekudliwe eTexini nakhona kafike erank egoli uyofonela abangani kuthi hey ngistuck la ngise-MTN rank bafowethu kumele ngifike ngilale eroomini lami kusasa ngiyangena ngicela ningenzele iplan hawu uthini lapho sithulane given awungifakele u50 nethi khona ngikhona kufika elokishini bafowethu sengila egoli ngibuyile ma-outami